Namaste. Ako je vaš mesečev znak u znaku blizanaca, sve vaše emocije su skupljene u plućima, u nosu, u sinusima, u ovom delu, znači bukvalno kao da imate masku ispred lica. I uvek ćete imati veliku napetost na mestu između obrava, imat ćete glavobolje koje se nalaze u ovoj oblasti ovde i veoma je često da čak i na temenu osjećate pritisak i uglavnom ovi ljudi su i meteoropate. Tako da sve emocije su uglavnom u vašoj maski i u plućima. Tako da što više budete napolje i što više budete na čistom vazduhu, što više dišete, bavite se pranajamom plus kristal, naravno, pomoći će vam da vaše emocije izađu iz vas, iz vaše maske, da ne živite u maski.